Pozdrav ljudi, Zola ovdje ljudi, dobrodošli u novi klip! Dobrodošli u novi klip ljudi, danas ćemo raditi dva veoma zanimljiva easter egga ili ti skrivene poruke koje nam je Noć ostavio. Sada sam vam šalim. Dva veoma interesantna easter egga ili ti skrivene poruke. Pa dobro, hajde da krenemo. Easter egg broj 1. Dakle, easter egg broj 1 je svakako bila ova fontanica koju možete naći svugde, ali baš svugde u pustinji, u bilo koje verziji, u stvari, ne znam da li možda bilo koje, čekajte. Dakle, to je da easter egg možete ga naći svugde, ali baš svugde u pustinji, gdje ne verzije, ali od verzije 0.13.0 alfa možete ga naći. Međutim, u ostalim verzijama ne znam da li ga ima i ovo je kao neka fontanica, nešto što reći ću vam šta je zapravo ova fontana. Idemo. Easter egg. Svakako da bi easter egg broj 2 trebao da bude fascinantan. I to jeste. Zapravo, easter egg broj 2 je veoma interesantan. Toliko da je veliki, baš je veliki. Kaže veliki. Ovo je easter egg broj 22. Šalim se, samo easter egg broj 2. I to je ovaj čudan hram koji možete naći također u pustinji, ali zaista ga je teško naći iako je veliki, tako da kada pravite vaš Minecraft svijet, samo kućate seed 1.1.1. Kucite dan, create world i završite posao. Dakle, da vidimo šta se to vrlo pokriju. Evo, da vidite, znači veliki i fino sređeno sve precizne mjere. Sad, šta se zapravo krije ispod ovoga? Ispod toga, ne, ovako ćemo, znate kako. Šta se krije ispod ovoga, to ću vam reći u narednom klipu. To je tako, ovaj klip sutra do 4 sata pređe, to 24 sata pređe 5 lajkova. Pokazat ću vam šta se krije ovdje ispod. I dakle do sutra do 4 sata tako pređe 5 lajkova. Pokazat ću vam da ono se ispod krije blago, a i ćemo to provjeriti. Svakako da oba ova easter egga su easter egga, to je poruke koje nam Noć ostavio bazirane na priču, mit o Herobrinu, mitskom biću koje luta Minecraft svijetom, koje je isto kao i Steve. I navodno se, kako sam čitao reći na netu, nisam siguran gdje, onda ispod onog prošlog easter egga, one male fontanice, nalazi End Portal, odakle može da dođe Ender Dragon. I mi ćemo sve to u sljedećem klipu i ovo, dakle, istražit ćemo šta se krije ovdje ispod ove kocke i istražit ćemo da li zaista ispod postoji Ender Portal ili End Portal. Sve to u sljedećem klipu ako pređemo 5 lajkova. Ako ne, onda ništa. To je to. Dakle, eto, to bi bilo to ljudi što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako vam se svidao klip, obavezno ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!